Cemetery, 20 pesos per square meter every year. At additional maintenance para king columbarium from 100 to 150. Kadwa po, ating pamupos king Flores de Mayo, may kasagala tamo po king parokya, king May 31, magumpisa king metong amisang alas 4, ninggat panapon, at tukiya po yung sagala, anting parangal king Indong Biren Maria. Paga na kami po king sagala, kaya metong nga para sa nune metong yang limbon parangal king Indo. Isunduta pa mo rin po yung pamagdaon bulaklak king Indo, king bulaning Mayo. Katlo, makabuklat siya po yung kay katamong vocation committee, karing bisa pang mag-donate at mag-pledge para sumaop king pondo para king kay katamong magpari. Kaniti pong banwa, masaya tamo pong babalita, ayatin tamo pong apatami pasal king seminaryo. Pangaditala po king karelang pamamili at pamamakibat, king awas ning Ginoo king pamagpari. Kapat, malyari tano pong perding kay katampong Santiago Apostol Family Endowment. Bakses maskim na nung misan Domingo at ding alapa po malyari tana pong mag-claim kareteng safe. Bakses king opisina. Katatawlian, papanatilyan tamo po yung kalinisan, yung kilobat kilwal ning pisamban, at nung malyari tamo naman pong manayos, magligpit at magbalik ka rin kay katamong ginamit, aluklukan na monoblock chairs. Dakal pong salamat. Ingat po at may papangadi. Yabe tala po rin kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki at ding karelang pamilya. Pablo and Reynalda Gyao, Constantine Blesilda and Christopher Apinwar Richard, Paulo Ray Ricardo Gyao, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Eroso, Kaladwa Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Haris Marlin Veronica De Leon, Tess Calma, Teddy Edelrina Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Josepina Manlutak, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Natan, Ansley and Lea Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima, Dolly Manlutak, J and Chi Carreon, Emerito Zenaida Emerson, Ken May, and Erica Samer, David, Shane Kevin Marco and Sion Manabat, Ernesto Bolos, John Alfred, April Anika May, Aliana Marie Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Asmin Menabes, Mercy and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Cristina Bustamante, Salve Hinco, Ramses Hinco, Dom Santiago, Maria Benedictua, Birthday Felipe Nerio Campo, Lourdes David, Sian Ashley Mendoza, Lani Wanta, Wedding Anniversary Emmanuel and Marina Sanchez, Safe Travel, para king makapasubaling kayadwanan di, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Eileen Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph and Mary Hazel, and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan DJ Acomo, Mike Melody Gabriel, me Charlie Yang Dewi and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie Charmaine Ronilo, Rain Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Sangrila Gilas,
Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Bon and Maylin Bitug, Elisa Conrado, Jenny Mariano, Carmelita Mar, Carmela, Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Apoles and Piches Ocampo, Joshua Angeles J. Carreon, Romana Ocampo, Lilibet and Ernie Echage, Francisco Domingo Jr., Jose Ocampo, Maylin Nerik, Kevin Ibon Gasa, Christian Dian Santiago. Paraking Malagwang Kapaldanan di Consuelo Mendoza, John Edward Mariano, Almario Manlutak, Carmelita Manlutak, Monico Tonggol, Miguela David, Marites Sebastian, Terry Davis, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Ines Gosum, Norma Guenco, Rosario Gilas, Martin Manlutak, Rina Kayanan, Yoli Malasike, Romeo Lasco, Francis Lasco, Roman Torres, Rodrigo Ocampo, Justice Isaiah Cortez, Paul Castro, Reyes and Ira and King Joel Magtoto, Lengleng Gueco, Imelda Santos. Paraking Kapayapan dari, Kaladwa dari, Jerome Maria Lulian, Simeon Loriana Pelino Salome, Jose Senior Isabel Gloria Gilbert, Angel Amparo Felicidad Melanio, Paulino Patricia Among Jose Giao, Dr. Bienvenido Antonio, Florentino Loreta Pedro Cecilia, Julio Ulia Medalla, Hamilcar Renato Rosario, Flora Melchor Leonila Constancia Froilan Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana Roberto, Belen Dominador, Cristeta Antonio Maria Emerenciana, Marcial Trinidad Roberto Merihilda, Librada Rodencio Reynaldo Nenita, George Torres, Antonio Victor Evelyn Aguas, Jesus Tayag, Guillermo Beatriz, Magdaleno Severina, Andres Clara Lidia Paule, Ernesto Alfonso Banjo Serrano, Roberto Wang, Jose Boy Betwin, Simeon Maria Godofredo Tayag, Etulio Lucina, Eduardo Sr., Jennifer Rapi Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda Luis Corazon Emanuel Isidro, Maria Erico Mariano Lopez, Fortanata Jose Gasa, Maria Jesus Gloria Florentino, Jaime Marisa Cristina, Vivencia Holika Caleb, Lorenzo Nicolas Iluminada, Corazon Presi Gliceria, Andrea Francisco Bernardo, Nicolas Rafaela Manlutak, Eustaquio Felicitas Roque, Nicolas Apolonio Herminia Herminihilda, Victoria Pablo Felipe, Conrado Maribic Julieta, Jose Job Carel, Joan Clelan Cornelio Marcelina Dionisio, Mervin Dalugdugan Tesita David Castor, Auring Santiago, Erning Sevilla, Seferina Rosalinda Victoria, Marcelo Justin Ernie Pablo Mirna Jimmy, Teresita Mendoza Benita, Pacifico Jerry Alice Ruben Sr., Elena Reynaldo Alfredo Sr., Teresita Saturnino Charmaine Edgardo Pantig, Rosy Inco, Gregorio David, Aurora Osenmuki, Wilfredo Dison, Manuel Petronilla, Maximo Gil Domingo, Mateo Maria Pablo Francisco Nicasio, Belencia Esteria Nicolas Erlinda Alfredo Barbara, Isidro Segunda Lidia Roberto Aldrin Benji Amado, Carol Pelino
Marcela Ocampo, among Alejandro Ocampo, among Leo Manalo, Segundina Manalo, Russell Flores, Dolores Castro, Erlinda Ricardo Bustos Sr., Luciano Lampa, Angelina Nicolas, Karina Kubakob, Encarnacion Jesus Teodora Malig, Jose Marie Manalang Cesar Aguilar, at digmaldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka karela. Pastoral Statement on Divorce. Pakamalang kong kabalen at kaparokya, kapayapan kang Kristo, malungkot tapong tinggaping balita ning pangapasar ning divorce bill king Kongreso. Ing buri ng sabyan, miras na king Senado at nung mi pasariya ka rin, at tiyuna king Presidente Marcos nung ipatupad ni o tangyane. Dili na pong kongresista king Pampanga, ing binoto kontra king divorce bill. Kutang itamo pa kaya ing ring representa raring ke katamong manungkulan king gobyerno, kongreso. Ing katuruan ng iglesia, ing mismong 1987 Philippine Constitution at ing karanasan ding aliwang bansa king diborsyo, ilanang magpatutuking maroking ibunga na niti. Muna, eto tong deta mong magdiborsyo ilang miapektuan. Nga ng John Dan, no man is an island, entire in itself. Every man is a piece of continent, a part of the main. Imbieta mo, parati ang dake kimbering aliwa. Ing diborsyo, labagyaking 1987 Constitution, asasabing marriage is an unbailable social institution.
Ing diborsyo, susubukan ng baywan, ing kapaniwalan ayan at diri naneng mababaw kabaldugan ing kasal at biye pamilya. Miapektuan langan ding kasal, talasawa at pamilya. Mibili ang duda king balang pangako, uling ing kasal, manan lumpaka nemo king pakiramdam, at alina king pangako ning tao at grasya ning Ginoo. Kadua, sasabiandang ing diborsyo, ibulos na laring mayayabusong asawa, mapalyaring tuto, pero tutumo karing mapilan. Dimpe ka biktima keni, yapin di nganak, uling dakala ring anak adagol ay kompleto pamilya, at manibat ka rin masira yung panalawi raking pamilya at karing pengari. Uli na mo naman ing diborsyo, dalakala ring anak kami sa sakitan, mental at king karelang pamagaral, at maralas, miraras king depression, pamagbisyo, at pangalulong karing marok a kararaptanan. Katlo, sasabiandang ing diborsyo lalo ning patibayan ning kasal. Alitutuy ni, uling ing diborsyo, papalitane kabaldukan at gagawa ning mababo mong katutuan ning kasal. Nano pa mo ing bunga na nining diborsyo, nune lalong pangasira ring pamilya at talasawa. King mismong Amerika, agpang King American Psychological Association, 50% karing mumunang kakasal, mumuli king diborsyo. 60% karing kadwang kasal, kaya rining diborsyo. Magdiborsyo pasibayo, 70%. Karing atlong kasal, kaya rining kadwang diborsyo, magdiborsyo lang pasibayo. Burita mo bang malyari ni kekatamo king lagyuning progreso at pamayantabe king uso? Kaniti na naman ning magumpisay ng abortion. At pamanyese karing masakit at makatwa. Bakit? Uling ing lugod naman nalumpakan king pamamili, nune namo king panamdam. Istong may buring anak, malyari meng palaglag. Istong may buring matwa mo, paseseme king gobyerno o karingampunan. Makanini ba yung bansang burita mo? Kapat, mas mura kanuing diborsyo. Mapalyaring tuto, pero depende ing prosesong gawa ng gobyerno. Mas masanting baywan ing sistema at kalakaran king magfile king annulment. Kalupa king gewa ng Pope Francis, king Declaration of Nullity king Pisamban. Pero dating atlo, aliwalang bagi ing divorce. Yapining payalang bisa king kasal, uli mong enalabisa rin kinasal. Ing annulment, yapining pamagpayalang bisa king kasal, uling ating linabag king batas o ating kakulangan, ameyakit king metong karing miyasawa. In Declaration of Nullity naman king Pisamban, yapining pamagdeklara ay alayang bisa ing kasal, manibat pa king mumuna o king malagwang sabi. Alang tutong kasal ame ganap, uling king umpisa pa mo, nala kompleto, ring sangkap para king tutong kasal. Kalima, sasabianda, kailangan tanang sabi karing aliwang bansa, ita mo na mo, ating Vatican City, ing alang diborsyo. Kutang, ating maliking kay katamong pamanalakaran king kasal pantayanan. Ing buri namong sabyan, tamo sasabi king agos ding keraklan. Manalakaran tamo king tunay tamong paulagan at paniwalan. Lalo na ing turo ng Kristo. Nano maning piyabe ning Diyos, sukat pikawanyan ning tao. Malino ke katamo at balo tamong mawugon ining katutuan, lumipas man ing panahon. Katatawlian, buri kong ibili ke kayo rening kutang. Bakit pin kaya buri ring representanti tamo king kongreso ing diborsyo? Para ke katamo o para karela?
Bakit diborsyo pa mo? Bakit etala patatagan at sopanding pamilya, imbes na sopantalang mikawani at masira? O tetala sopanding may asawang ating problema at mikaintindi? O tetala suportan at pagtanggol ding anak at asawang panasakitan ding pengari at asawa? Bakit manyira? O etamo manyalese at maglarin? Pilipino at Kristiyano tapamurin banong isulong tayo ini. Marakalta na delanan kasakitan ng ting bansa, kanitita pa ba panawon sumuko? At buri ko ne morin pong kwanan pa makatago nini. Banian news yuke kayo, ing darata nga June 2024, mikaplano yung parokya, dikilking pamangumusta, pamanyuporta, at pamanyaw karingkina saltamong kaparokya. Lalong-lalo na retang mikakaproblema, king pamibyebyera. Kasawap tamo kanini, ingke katamong Formation Commission Family and Life Ministry, oring pre-K facilitators, Catholic Women's League, ating Couples for Christ. King sarili tamong paralan, itanam tamo, lalo na karing kayanakan, ing ulaganing pamilya, at kabanalaning kasal. Ing salamining biye at lugod ning Santissima Trinidad. Dakal pong salamat, ingat po at mipapangadi, kasanmetong yuking kasuywan king Diyos at king Balayana, Reverend Father Gian P. Sagum, Parochial Vicar.
Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po ngeni, king lagyo ning iba, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugod na ning Dios iba, at ing pamanantabi ning banal Espiritu mantabi kay kayungan. At kay kante mo. Kaluguran kong kapatad, pagmasusyan tayo po ngeni, ing Domingo ni naning Santissima Trinidad, ing solemnidad na ning meto nga Dios abmi bulalag kay katamo king atlong persona, ing iba, anak, at banal ay Espiritu. Kabang pagsadyan tayong pagmasusyan niting misteryo ning lugod ng Kristo kaniting misa, king makuwid na pinandit ning kataymikan, si siyantala pa mo ding kikatamong kasalanan, at maniga po tamo king Gino, ba nakatamong patawaran, ampon pasiknangan. Ginong Yesus, iking pepakit kay kami king dalan papunta king iba, Gino pakalulu. Ginoo pakalolo. Ginong Yesus, ikang mi katawan tao, ban kanita, ipakit mo kay kaming kay kang lugod, Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginong Yesus, tinubod ming banal Espiritu ban pabanalane, at banan tabayana ning kay kang banala kapulungan, Gino pakalulu. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, iuli na katamongan sana, king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Upurianda ka, O Diyos, ibang lubos mayupaya, Kristong ginuat talapagligtas, Espiritu ning lugod. Bubulalag mo ing kekang sarili king kabubusala ning kekeng pangataw, agyagan mo king makirake king kekang biyet lugod. Meto nga Diyos at long persona, manatili ka sana king balayan amiyubog king kekang wangis, malapit king yato, apagdala ng biye ning kekang lugod. Itingan puadwan mi, iba, anak at banal na Espiritu, meto nga Diyos, tutu at mabibiye, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning Deuteronomio. I Moises nga naking balayan.
Nung pag-aralan nyo la ring banwang may ngalabas, ala kayong abalo o damdaman amilyari, antiing malilyari kingal doiti, manibat na inyang lelanganin ng Diyosing yato. At inawaring tawong antimo kay kayo ame karamdam, king siwala ning Diyos, amanibatan busal na ning ngapi, at kaybat eyamete. At inawaring metong mumang Diyos, magkapilit ilwal ne para kaya, ing balayan ay at sulibutad ning aliwang bansa, king kapamilataning pagsubok, bage apag mumulalan gera, ayanti ing ikit yung depat ning ginong kay kayong Diyos, karin king Ehipto. Inya sukat yung abalo at tandanan manibat ngeni, king ing ginong Diyos, king ing ginong Diyos, yaing Diyos ning banwa at ning yato, ala ng aliwa pang Diyos, subali kaya. Inya pamintuan nyo la rin kayang utos at tuntunan apisyag ko kay kayo nginingal doiti, ban mipakayap kayo at ding anak yu, at manuknangan kapilanman kinlabwad, apagkalub na kay kayo. Ingamano ning kino. Salamat king Diyos. Mapalad diyang balayan, pinili na ning Ginoo, maging sarili niyang balayan, mapalad diya, mapalad diya. Mapalad diyang balayan, pinili na ning Ginoo, maging sarili ng balayan, mapalad diya, mapalad diya. Mapalad diya ang balayan, pinili na ning Ginoo, maging sarili ng balayan, mapalad diya, mapalad diya. Ing amano ning Ginoo, mit mong katapatan at apanaligan. Sabla mong depatan, kaluguran na ing ustisya at ing katapatan. Yato kaya yang kakatmuan, king kaya yang kapakamal. Mapalad diyang balayan, pinili na ning Ginoo, maging sarili ng balayan, mapalad diya, mapalad diya. King amano na banwa, mela lang ya aldo, buwan, batuin at aliwa pa. Mela lang ya ing yato, king metong ng amano, minutos siya mo at sabla-sabla, kayang pepalto. Mapalad diyang balayan, pinili na ning Ginoo, maging sarili ng balayan, mapalad diya, mapalad diya. Ing Ginoo, ingatan nala, netang makitakot at gagalang. Kaya at sablang manalig king lugot na, iligtas na laking kamatayan, king panahon ning dano, pagkalubuan ning pamangan. Mapalad diyang balayan, pinili na ning Ginoo, maging sarili ng balayan, mapalad diya, mapalad diya. Ing Ginoo yang kekatang panaligan, talusuok at kambilal. O Ginoo, lugod mo kaya kami mo, sa ipakit at tinaning kaya kay manalig. Mapalad diyang balayan,
Pamamasang ibat, king sulat ng Pablo, karing tao Roma. Detang tutok kingagyag na ning Espiritu ning Diyos, anak na lo ning Diyos. Uling ing Espiritu apigkalubno ning Diyos kaya kayo, ina kayo papalyaryan alipan, baka yung pasibayong mangat mong takot. Bagkus papalyaran na kayong maging anak na ning Diyos. Potang ausan tayo in Diyos. Tatang ko, patutuanan ng Espiritu ning Diyos, king kaya katamong Espiritu, king itamo, anak na katamo pining Diyos. At ang tinaning anak na katamo, talapagmana, nakatamo ning Diyos, at kabayabe nakatamong talapagmanang Kristo. Nung daraki tamo king kasakitan ng Kristo, mirakaya ng tamo naman, king kayang kaligayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ligaya King Igpa, King Anak, at King Espiritu'y Santo. Ing Diyos ning kasalukuyan, ning milabas, at ning alang kapupusan. Alleluia, King Igpa, Alleluia, King Anak, Alleluia, King Espiritu, Espiritong Banal, Alleluia, King Igpa, Alleluia, King Anak, Alleluia, King Espiritu, Espiritong Banal. Ing ginuman tabi yake kayo, At kay Kantemo, pamamasang ibat king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya kay ka, o Ginoo. Bintala ring 12 ngayalagad king Galilea, at tinaglos laking bundok at ildo ng Jesus karela. Panakit da kaya siniklaud la arapana, bistaman ding aliwa, mikakunula pa. Lepita ng Jesus at nga nakarela, ing sablang kayo payan karin banwat, ketiking yato miyabye kanako. Ulinita munta kayo at gawan nyo lang alagad, ding sablang bansa. Binyagan nyo la, king lagyuning impa, amponing anak, amponing banale espiritu, at ituruloy lang tupad king sablang inutos ko ke kayo. Tandanan niyo, kaya beyo ko kapilan man, ang gaman king kawakasan ning panahon. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian kay ka, o Kristo. Maya pagat panapon po kay kayungan, Kaya pagkat panapon muna, ma'am. kaniti pong kikatamong kapag masusyan kaniting misa, iting Domingo, iapining kapag masusyan tamo, king solemnidad na ning banal at Trinidad. Ing banal o ing Santissima Trinidad, ing meto nga Diyos, bilalag ning sarili na anting Iba, Anak at Espiritu Santo. Inyapin itamo pong Katoliko, itamong Kristiyano, etamo maniwala king atlong Diyos. Metong yamo ing Diyos asasalpantayanan tamo, dapat pepakit at pepakilala ning sarili na kapamilatana ning atlong persona. Ing Iba, Anak, at Espiritu Santo.
Dakal na lapuring mga biyasa, misubok mag-explain tungkol king Santissima Trinidad. Dingaliwa, awsan ko lapong simpli, dingaliwa, awsan ko lang simplistic. Buri na po sabyan, eya akmang akma, pero at least mo, agyan ditak, ay tingjan tayang bagya. Karinganak, nung explain me, pwede nemo ing 3-in-1 kape. Po makanyan? Potang sinabi ng mamo, sangkap mo na akong kape. Kumakan 3-in-1. Mune nano-nanong sangkapan mo. Tineng kape, at tineng asukal, at tineng gatas. Pero metong yamo yung awos mo. Kape. Pwede ay takaringanak. Pwede ay takaringanak. Pero sana kabang tutuwa tamo, mas lalalam ing panlalawe tamo kingapong Gino. Alimbawa po, dingaliwa in-explain de pong makanini. Alimbawa, yako, anak ko kang mako. Po makanyan? Kapatad ko, karing kapatad ko. Bapa ko, ketang paunakang ko. Pilan ko kanita. Metong kumo o atlo ko? Metong kumo. Pero atlo la rin ka na akong persona. Buri na po sabyan, makanyan niya namang bilalag ni nga pong gining sarili na. Metong yamo ing kamala na ning Diyos, metong yamo ing Diyos asasalpantayanan tamo, dapat pepakilala ning sarili na. Nga na ning Biblia, anting iba, agyang ing ebanghelyo nga na binyagan yula, king lagyo na ning nga pong Gino, ing iba, anak, at Espiritu Santo. Inyapin sa sabyan da ring aliwa, o tingapong Gino, kailangan niya pang mibulalag king 3 persona. O nanurugo nga karapat tamo, yung burina ita. Nepo, nga napin dingaliwa, taya pakyalaman, napong Gino O burinang ibulalag yung sarili ng ting 3 persona, inya o ita, ing sasabyana ning Biblia. Pero, bistaman atin tamong mga lating eksplanasyon, taya kapilan man ay explika ing Santissima Trinidad king makanya na paralan. Agyang San Agustin, kabalo na agyang biyasaya, na kapilan man apalog king kayang utak, ing misteryo na ning kadyosan. Pero makanano tayang mas ainting dyan, ing Santissima Trinidad. Nga na po, ning mumunang sulat ng San Juan, Kapitulo 4, ing Gino, Lugudia. Simply, God is love. Namburi ng sabyan San Juan, alani nga liwang balong dapta ni nga pong Gino, nunelugod. Bakit? Ulinging Diyos, lugudia. Pepakilala ning sarili ng tingib pa, lelanganing mabilugayato, uli na ning lugod. Tinubod ning bugtong ng anak kay katamo, ulin para king kaligtasan tamo, uli na ning lugod. At tinubod ning banal Espiritu, uli na ning lugod. Uling buri na katamong pabanalan, buri na katamong antabayanan. Pero yung maragul ako tangke katamo, nung ing Diyos lugodya, no ka rin tayo mo munang aranasan mo, ing lugod na ning Diyos. Karing kaluguran? Kimpisamban? Ali. Ing mumunang karanasan tamo, king lugod na ning Diyos, magumpisaya, king pamilya. Ulitan ko po ita. Ing lugod na ningapong Gino, magumpisayang araranasan king kilub na ning pamilya. Nino po rin talasawa keni, magtasno mo pong gamat. Di ba? Lupang kakarine yung asawa yun po. Patse bayo kayong kasal ko tang nanimpari, nino mo talasawa keni. Ako po, ngara pong makanyan. Okay, ba't nim 5 years? 10 years. Nino rin talasawa keni? Malungkot na kayo Nepo, malungkot na kayo. Ikayo pong talasawa, kutnan na kayo. Masaguli po yung talasawa. Abeyo, siguro rin asawa niya, sabi, masaguli po yung talasawa. Ali, Nepo, ay masakitin talasawa. Diyos ko, ningkay, mabubuysit ka mang king asawa mo Eko parehas decision, ating kompate, ating kong nanunano. Pero, may ksawa kayo, uling kabud mo masanting ing pamakyasawa. Sana baluyo,
na ing pamakyasawa ating manalakad pamilya, mo tungkol ketang kikilig ka. Sakit po kasi karing mapila na anak ngeni, mig-text yaming crush da, love you, mua-mua, chup-chup, ay bukas kakasal na la. Bagya mo, makanyan yung pamakyasawa, na makabasi yaking kikilig ka, opo tangalana ita, mo na kaluguran. Ningkay po makabasi kaking itsura. Halimbawa, dati, anyang pakasalan ming asawa mo, metong karimburi mo kaya, sexy ya. Inyapin niyang pakasalan me, ay, kayang katawan, Coca-Cola, 8 ounce. After 5 years, 10 years, akit ming asawa mo, may pagamos kabuntok, kayang katawan, Coca-Cola, 1.5, 2 liters. Alanim pikabita din bilbil na, matabane. Ulining matabaya mo na kaluguran. Pekasalan mo, katawa na. Ikayo pong babae, karem po lalaki, pekasalan nyo la. Uling kesantingang kayo, itsura na ning kayong asawa. O after pilang years, makapalabuak, kalupa na ni Mr. Clean, tabi-tabi po, pati buwak kilikili alana. Uling panot ning asawa mo, mo nebore. Uling kalbo ning asawa mo. Kanita, anyang pakasalan me masikan niya. O ngining masakit niya. Mo nebore. Nya kaluguran kong kapatad, o hindi po paga nakakikatamo. Masaguli, manalakad pamilya. Pero tandanan niyo po, naburing sabihan masakit biye pamilya, lasakan niya pamilyayo. Naburing sabihan masakit manalakad pamilya, naburing sabihan masakit makiyutos metong at metong, lasakan niyo kayong pamiyabe. Balo yun na po siguro buri ko sabihan. Kapilan pa mo po, dakal ka rin katamong congressman, binoto pabor king divorce. Sana po ay tingjan din gewada. Dalade pa po Senado yan, pipagdebatehan de po. Pero ustong mi pasariyan, malasak na rin pamilyata mo. Inya, sakit po kasi kaya katamo, inya metong karing sangkan, pesar de yan. De mo naman napasar-pasar, itang metong panukalang batas, nano po ita? Marriage with expiration. Nanuya po ita. Potang kinasal ka, after 5 years, lawen may asawa mo nung expired ne. Nung mabulok ne pang isnawa. Nung mo na yakasundo. Ustong after 5 years, mo na yakasundo, mo nire-renew. Pero nung buri may pa yung asawa mo, ay, renew na ka. Pero potang eda nakaburi, Mary matana ka. Makanyan niya po yung kasal. Na potang emo neburi, ugsemya. Potang emo neburi at magkasakit na ka, kalas na ka. Tamo po kasi ayong tingdyan naning maging bunga na nini. Inya pining masakit kay katamo, potang eta na bisa, potang ene makabasiking panamdam tamo, kakalas tamo. Bakit? Uling neng kay tamo buring masalese. Uling neng kay puwating kayong pipapaten misawa, neng kay lalo tapang paragulan. Potang ating kayong alitan king metong at metong, panemo sa sabihan nano, o ining kasalanan mo, o ining kakulangan mo, inyami papate kata makanini ka ugali. Pero masanting ako tang aliwayan. Masanting ako tang, ngining mi papate kami ning asawa ko, nano kaya yung kakulangan ko? Nano kaya yung pwede kong gawan? Makanano ko kayang larina ng problema? O nengali, inyapin kalaguran kong kapatad, when problems come to our families, we do not need a new family. We need a new frame of mind. Inyapin po, ing problema, potang ating problema king pamiyabe, aliwayang kasaling sisisyan tamo.
ing problema aliwaing kasal, nuneding ugali tamo. Bakit paneta mong sasangkanan ng kasal? Pero totoo naman, atin pong tawong ning kay na makawalaking kasal. Ingkutang, balo mo palang makanyan, what pa kasalan me? Inya renganak keti, paulagan yu ing pamaglolo. Eko tambing lulukdang king kama. Kilalanan niya pa yung pakasalan niyo. Ulinging pakasalan mo, kabambiene yan. Inyatandanan niyo po, ing sakramento na ning kasal, aliwahi tamong ginawa. At alang sukat maglaso, king eta mo gewa. Inyapin po ang pakasal kayo po kempisamban. Mag-apply kayo kempisamban. Kasi nung itamong ginawa king kasal, kasal talare sarili tamo. Po makanyan. Buri na sabyan, ing apong gino, ing ginawa king kasal. At potang pitlod me, at potang ding piyabe na ning apong gino pitlod mo, pikawani mo, kamakibat agyang kanino mang tao, nune makibat ka, king apong gino. Inyapin po, karempong nengkay magkasakit king karelang pamiyabe, isipan nyo man po yan. Totoo naman nating magkasakit kimbieta lasawa. No, may kasundo. Pero yung kutang ko kay kayo. Ining pa magkasakit mo, karapat dapat mong ipasa ka rin kay kang anak. Kasi yung diborsyo, mo po tungkol kay kayong misawa. Tungkol yan naman po ka ring anak. Mag-survey ko po king aliwang bansa, mag-survey ko po king Amerika. Nino madalas ding anak amag-adik, ding gagamit drugs, ding basagulero, ringalan direksyon king bie, nino madalas ding anak maglipo-lipo kindalan at mamalbal miyaya liwang saken, nino reta nga lang direksyon, usually, kawani la ring karelang pengari. Inya totoo, ating talasawang magkasakit. Pero karapat dapat, ingipasa mo, ing kasakitan mo, karingke kang anak. Inyapin po king Amerika, o kaya karingaliwang bansa, baloy po, ulingatin lang option king divorce, kasal lang yan eh. After pilang months, kasal no naman. After pilang months, daneburi, kasal no naman. O ninging problema, balang pakasalanda, atin lang lalakwan anak. Inyapin po, nung makanyaning kaya kayong panlalawi at sasabyan yung masantingin diborsyo, agyampong mimwa ko kanako, makasarili kayo. Eyo pakibalak din kaya kayong anak. Na itang sugat king pusuda, itang stress at trauma na kailangan dang mamili between kang tatangda at kang imada, eyo kakitita, dalanda anggang tumuhala. Inyapin kaluguran kong kapatad, sana po, nga napinitang post po king University of the Assumption, aba pong mag-browse kong Facebook nga na, kapag mahal, hindi tinatapon, inaayos. Kutang yu pa mo kay sarili yu po tangating kong alitan ng asawa mo. Agyumi pang salese, nanong pwede kong gawan. Aga nakakupo niya pong at ko po king Angeles, ating ko po nga kilalang misawa, may gitno pong 80 years old. At nga ko po karela, nga ko kitang matuwang babae. Apo, potang matudtod kayong tatang, ing gagawan niyo po, potang matudtod kayo king kama, mi pangawol ko pa. Potang matudtod kayo, ikayong talasawa, lalong-lalo na ikayong matwa, mikikis ko pa, nga kong makanyan. Potang magkera kayo king kama, may pag-holding hands ko pa. May kibat siya pwedeng matuwang babae, tok nang nakakyan, among, nga nang makanyan. Potang matudtud kami, bala mo, may kapatad na kami mo, nga na. Agyampang may kapatad na kami mo, misisiping kami pamurin king kama. Na kemi pangawol. Ning kaipin, migugulutan na king matudtud nga na.
Lawan nyo lapuring matuwang menatili agyang masakit. Detang mag-celebrate 60 years king wedding, 70 years, 75 years. Eda na mag-celebrate kilig. Balayo galang po tang mag-celebrate lang anniversary, kikilig lapaking metong at metong, alino. Nano namong se-celebrate da. Na abaluda na nung makananong magpatawad. Ing se-celebrate da, biyasa na lang manupaya. Ing se-celebrate da, yapin itang ditak ng bagi, pagpasensyang. Ya kaluguran kong kapatad, again, when problems come to our families, we don't need a new family. We need a new frame of mind. Inyapin nung ating sigalot, king kilub na ning pamilya, tandanan mo, nung kaluguran ming pamilya mo, may kapilan man lalasakan, nung italakad ming pasibayo. Ing pamilya, yang mumunang bakas, ning lugod na ning Diyos. Inyanong buriyo lang maging maya pataw rin kaya kayong anak, samasa niye, ing pamilya. Amen. Pasyag tayo po ngening kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ako, King Diyos, igpang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Hesus Kristo ang anak ng bugto nga ginutam. Pengagliking upayaning Espiritu, bibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakwo king krus, mete at may kutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepayta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, sigpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu'y Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang ding mete, at king bie alananga. Amen. kabangyayang pang talaring kaya katamong panalangin, ipanalangin talaring kaya katamong pamilya, ding pamilyang manatili, sumangid, ning kasakitan, ding pamilyang ating problema, panalangin tala naman ding miyasawa, ding kinasal at tinggap ding sakramento na ning kasalibat king Diyos, detang manatili sumangid ning masakit, at detang ating sigalot king karelang pamiyabi. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para karetang maniwala, manalangin, tamo king Diyos, akay katangi pa, at king iparing sablang tao, at nga tamong makisabi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para ka ring tatakot king Diyos, manalangin tamo king lubos mayupayang Diyos, at kapilan man maluguday pa, at nga tamong makisabi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para ka ring mimisip, apepayng burisana noning Diyos, manalangin tamo king kabubugtungan ng anak ning Diyos, ama natiling kayabe tamo aldo-aldo, ang gaking kapupusaning panawon, at nga tamong makisabi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para ka ring na manalangin, manalangin tamo kang Kristo, at tatalan king sablang upaya ka rin banwa, at ketiking yato, at nga tamong makisabi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para ka ring manalangin king Diyos, karing aliwang paralan, manalangin tamo king Espiritong mamali kay katamo, at mamantabe king kay katamong pamanalangin.
at nga tamong makisabi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para ka ring magsalita tungkol king Dios, manalangin tamo king banal ay espiritu, amig salita kapamilitan daring propeta at ning ebanghelyo at nga tamong makisabi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Makiramdam kayo po ka rin kay kaming panalangin o iba. Bendisyonan mo la rin kay kaming pamilya, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kaluguran kong kapatad, baning kay katamong dawon, ing tula at ing kasakita na ning aldoldo, matampang matanggap arapaning Diyos, sibpang lubos mayupaya. Ang gapane saning ginuiting dawon karing gamat mo, king kapuri at kaligay ning kayang lagyo, ing kay katang kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, papagbanalan mo reting ayin at kapamilatanda, gawan mo keng ganapadawon keka, itinganadwan mi oy pa kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ya kayo, At kay kaante mo, yat nailaring puso yo. makayat nano king Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. ti karapat dapat at Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, masayaming papasyaging kay kaming kasalpantayanan king misteryo ning kay kang kadiosan, bilalag mo ing kay kang ligaya, anti mo ing ligaya na naman ning anak mo at ning banal Espiritu, atlong personang pante-pante king kamalan, alang pamiyaliwa king ligaya, dapat meto nga Ginoo, meto nga Diyos, akapilan man, misasamban king alang kapupusan mong ligaya. Ulinita, kambedaring sablang kororing anghel ning banwa, ngamingan pong pupuri. Ikapin ing banaloy pa, sibol na kaning sablang kabanalan, uli nanitay panigapumi, itugtugming espiritu monti mo ing titipang ambun kareting ain, ban pabanalanalat para kay kami, gawa na lang katawan ng puandaya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang binging mi pagtaksilan niya, at bayo na pusang lubdinaw ning bienaking pamaylas at kamatayan na, ing Ginong Yesus kinwaning tinapi, pipasalamatan na kampon pinuri o ipa, piraso ning tinapi, at dinwang niya karing disipulo na at ngana. Kuanan niya iti, kayo nga nampon kanan niya, uling iti ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't na ningapunan ng Ginong Yesus, kinwa na ing kalis, kasibay na kang pepasalamatan ng puan pinuri o ipa, at dinwang na iti karing disipulo na at ngana. Kuanan iti, kayo nga ng puan minom kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayong po nalanganggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
Inyang gining gaganakan mi mapamakalulong ipa, ing kamatay nating pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon mi apo ke kayo, iting tinapi na ning bieting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan ke kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo ke ka. Papakumbaba mi pong pagamwa mo, ikamingan sanang misulusulo kaniting katawan at daya ng Kristo, tipuna na kamingan timong metong ning banal e Espiritu. Ganakan me o ipaing banal kapulungan mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, ding sablang pari, magpari, madre religyoso, ding sablang makatagulaling keka, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan me Gilberto ay naus mong meko ketiking yatu, antining king binyag meteya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king pamanyubli ng mebye. Ganakan mula naman po ding aliwami pang kapatadape painawan at maninayang subling mie at ding sablang meyango na bie. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kamingan. Gaon mo kamingan karapat dapat magkamit king bielanganga. Ban kayabe ng Maria, ing Virhen induning Diyos. Kayabe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, Santiago. Ami biebe kalugod-lugod ke kaking kekaban ding panawun. Apuryan nampon apaligayan da kasana. King kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. King mipnong kapanaligan ng ponlugod king ipa, mausta mo kaya karingamanong tiro na ning ginutamong Heso Kristo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, man king saup ning kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong ke kaming talapangabos. Uling ke kaing kayarian, ating kayo pa yan, ing ligaya, manggaman, king alanang. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kabayapan lalakwan ko ke kayo, ing kabayapan ko wabye ko ke kayo. Emo sana babalik danding kasalanan mi, pansinan ming kasalpantayanan ing kapulungan mo, pamayapan ang ponbilugan mi agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyet magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapana ning Gino, mantabe ke kayungan. At ke kaante mo rin. Akita mo po, mi kakapatagtangan king kapayapan. Kapayapan po ke kayungan.
Kaluguran kong kapatad, o ining ginuta mong Yesu Kristo, king Diyos, amibay, king meto nga pamilya, man king kapamilatanan iting pamilya, mikabos siyang mabilugayato. Mapalag tamang ining tatanggap kaya at makisulo kaniting dulang. Ginoo, Ginoo, ek matampang tanggap ka, dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Ginong Diyos, sa sambanda kayo po, meto nga Trinidad ding persona, meto nga langanggang Diyos. Manano na sana yung kasalpantayanan mi ating sakramentong tinggap mi, pagdalanong kalusugan ding katawan mit kaisipan, itingan puhadwan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Luklok ko po sa guli, makuyat mo pong announcement, reminders mo po, payment for maintenance of our Betis Catholic Cemetery, 20 pesos per square meter every year. At additional maintenance para king Columbarium, 100 pesos to 150. Atin pong Flores de Mayo at Mikasagala tamo po king parokya, king May 31, magumpisa po king metong amisang alas 4, ninggat panapon kay Batuki po ing Sagala, anting parangal king Nuana Virgen Maria. Katlo, makabuklat ya po yung kikatamong vocation committee karing bisang mag-donate, mag-pledge para sumaup king pondo para karing kikatamo pong magpari. At intamo pong 4 amipasar king seminaryo, pangaditala po na makapamili la pong masalese, makapanimbang, makapangadi, ban makapakibat king awos na nga pong ginuking pamagpari. Kapat po malyaryo na pong i-offer din kayo pong Santiago Apostol Family Endowment, boxes, maski nanong misang Domingo, at deta po pong alapat bisa, mag-claim kayo po king kikatamong opisina. At katatawlian po, paksabi mi pong mayap, papanatilian tamo po ing kalinisan, daring kikatamo pong bisitas, ampo ing kikatamo pong pisamban. Ita mo po, dakal po salamat, talakad tamo po ngeni, parangalan tayo, ingindong Birhen Maria, deta pong ating dadalan bulaklak, malyari na ko pong mag-offer, king arap na po ning imahi na ning Birhen. Bapu Maria mipno kaking grasya, ingginong Diyos at syuke ka. Nuan kakaring sablang babayi, at nuan niya namaning bunganing at tiyan mo'y Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo kaming makasalanan. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kami, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Amen. Ingginuman tabay yake kayo. At kay kaante mo rin. Ing pamilya, karintaya mo munang aranasan ing lugod na ning Diyos. Ing pamilya yang salamin na ning lugod na ning apong Gino. Nya, uling telakad na ning apong Gino, panikwanan tamong proteksyonan nung nano maning telakad na ning Diyos. When problems come to our families, we don't need a new family. We need a new frame of mind. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, kambedering kaya kayong pamilya, ingib pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing Eucharistia, miyampang ne umeta ng ini, luguran ding kaya katamong pamilya. Salamat, King Diyos.